खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा गोख्रों राजखान्थियारि बाथ्राजों गाग्लोबदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे समाव बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे जायखिजाया थासारियावनो जेरैखिजाया थासारियावनो बे समाव जुदि बिसायख'थि खुङोब्ला बे बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा थारैनो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दा थियारि जाबाय जायखिजाया समावनो जायखिजाया थासारियावनो बे समाव बिसायख'थि जुदि खुङोब्ला बे बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय जों थियारि गाबोननि थाखाय नङा दिनै खुङोब्ला दिनैनो बिसायख'थि खुंनो थाखाय बा बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय जोङो जानजि खाफ्राखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा বলে নহয় আমি যিকোনো মুহূৰ্তত ইলেকশ্যন হ'লেই ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি প্ৰস্তুতি হৈছোঁ যে কালি যে এটা যুদ্ধ হ'ব কালিৰ কাৰণে আজি ৰেডি হ'ব লাগে সেই বস্তু নহয় আমি সদায় ৰেডি সদায় প্ৰস্তুত আমি যিকোনো মানে পৰিস্থিতিত সন্মুখীন হ'বলৈ আমি ৰেডি थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नायोब्ला बिथांनि मोखांखौ नायोब्ला जोबोदनो दुखु मोनो बिथाङाबो मोनसे समाव गोबां बार बा गोबां बिथाङा BTC खौ बा BTC नि थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय मोनसे समाव संग्राम खालामनानै बिथाङा बाहागो लाबाय आरो बे समाव बिथाङा दा लोरबां जाबाय BTC नि रायजो राजाफोरा बिथांखौ नागारबाय BTC नि जिखिनि रायजो राजाफोर दङ बे समाव BPF राजखान्थि हानजाखौ बिदाय होबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा आरोबाव बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे समाव नागारजोब्बाय सासेबो दैदेनगिरि बेफोरबायदि बिथांजों बा बिथांनि आखायाव गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारीया आंबो बिथांनि समावनो MCLA जानायमोन आंजों लोगोसे सा स्नि जन बिथांखौ नागारनानै फैबाय आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि बारग' केबिनेट मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्म आरो बेनि अनगायैबो BTC नि डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारी बिथांमोनाबो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनाबो सा स्नि BPF नि MCLA फोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारबाय बेनि थाखायनो जे बे समाव हाग्रामा महिलारिजों जेबो जाला जायनि थाखायनो BPF नागारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरा बे समाव BPF खौ जोगारबाय BPF खौ मोजां मोनला बेनि थाखायनो बे समाव दैदेनगिरिफोराबो BPF खौ नागारगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा বেয়া লাগে বেচৰা যেহেতু তেখেতেও BTC প্ৰথম মানে সরকার আনিছিলে কিন্তু আজি দিনটো তেখেতক বিটিআৰবাসী ৰাইজে বিদায় দিছে তেখেতৰ যিটো কৰ্মনীতি এই বস্তুটো ৰাইজে পছন্দ খাওয়া নাই আজি তেওঁলোকক বিদায় দিছে চাওক আজি মই নিজে BPFৰ পৰা জিকি অহা মানে এজন MCLA আমি 7জন MCLA হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দিবক বাদ দি পেলাই আমি বেলেগ দলত সোমাইছোঁ আৰু এইটোও নহয় চাওক আজি চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তিনিবাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এবাৰ ডিপুটি চিফ আৰু ছিক্ৰেটাৰিজ আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী 3বাৰ ডিপুটি চিফ তেওঁলোকৰ নিচিনা ডাঙৰ নেতাসকলে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰি ডাঙৰীয়া দেৱক এৰি আহিছে এইটোতো এনেই এৰি অহা নাই নহয় आरो खौरांगिरिफोरा बे समाव सोंथि खालामबाय थादोंमोन जे चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ डास्टबिनाव दोनबाय नामा होननानै मोनसे सोंथि खालामदोंमोन आरो जाय बाथ्राखौ लानानै फिननाय होदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हानजानिफ्राय गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरा फैबाय बिथांमोना ओरैनो फैयाखै बिथांमोना ओरैनो थानो थाखाय बे समाव BPF निफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव फैयाखै बे समाव रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होनो थाखायसो बिथांमोना फैदों आरो खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोबां रायजो राजाफोरानो मोजां मोनला नामा जायनि थाखायनो बे समाव BPF नागारनानै इउपिपिएल फारसे जगदान जाफैनाय अनजिमाया बांबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा
प्रमोद बर' बिथाङा सिगांनि सानाव बुंबाय थादोंमोन जे बिटिसि ओनसोलाव 60% थामहिनबा 60% बे समाव इउपिपिएल जानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन थिग बेबायदिनो जाबाय दं नामा जे बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल फारसे जगदान जानाय हाबाफारिया सोलिबाय दं नामा थिग बेबायदिनो मख'नांगोन जे बे समाव धनन्जय बसुमतारियाबो रायखांफिनदो फारि फारि रायखांदो जे बे समाव एमसिएलए सासनि थांनाय आरो गुबुन फारसेजों दैदेनगिरि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव फैनाय बाथ्राखौ बिथाङा रायखांनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव बिथां धनन्जय बसुमतारी बे धनन्जय बसुमतारिया रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे जिकुनु थासारियावनो जायखिजाया थासारियावनो जायखिजाया समावनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जों थियारि होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिथां धनन्जय बसुमतारिया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बोले নহয় আমি जिकुनु मुहूर्तत इलेक्शन হলেই इलेक्शन खेलार कारण आम अलरेडी प्रस्तुति हुई जे काली जे एक युद्ध हम कालिर कारण आज रेडी हम लगे সেই बस्तु নহয় आम सदाय रेडी सदाय प्रस्तुत आम जिकुनु माने परिस्थिति सम्मुखीन हबले आम रेडी हाग्रामा दिन आज बेसेरा माने रास्ता नाई जेहेतु गतै बिटिसि अंचलत एटा आंचलिक दल शक्तिशाली विचारिছে राइजे शक्तिशाली माने आंचलिक दल विचारिছে আজিৰ দিনটোত हाग्रामा महिलारी डांगरिया देवर जेतु बिपिएफ राजनीति दल এইটো আজি যেটো শক্তিশালী নহয় হেতুৰ কাৰণে আৰু একেটোৰ দ্বাৰা কোনো কাম নহয় বুলি বিটিআৰ বাসী ৰাইজে গম পাইছে গতিকে প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়া দেৱক লিডাৰ্ছ বনাই পেলাই তেখেতৰ দল ইউপিপিএল ৰাষ্ট্ৰীয় দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে উঠি লাগিছে তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ কি আছে নাছে তেওঁলোকৰ পলিচি আমি সেইটো ভয় নাখাওঁ আমি বিটিসি অঞ্চলত আমি ইউপিপিএল হিচাপে আজি দিনটো আঞ্চলিক দল শক্তিশালী দল হাগ্ৰামাৰ বেয়া লাগে বেচৰা যেহেতু তেখেতেও বিটিসিত প্ৰথম মানে চৰকাৰ আনিছিলে কিন্তু আজি দিনটো তেখেতক বিটিআৰ বাসী ৰাইজে বিদায় দিছে তেখেতৰ যেটো কৰ্মনীতি এই বস্তুটো ৰাইজে পছন্দ খাওয়া নাই আজি তেওঁলোকক বিদায় দিছে চাওক আজি মই নিজে বিপিএফৰ পৰা জিকি অহা মানে এজন এমচিএলএ আমি 7জন এমচিএলএ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দেৱক বাদ দি পেলাই আমি বেলেগ দলত সোমাইছোঁ আৰু এইটোও নহয় চাওক আজি চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তিনিবাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এবাৰ ডেপুটি চিফ আৰু ছিক্ৰেটাৰিজ আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী 3বাৰ ডেপুটি চিফ তেওঁলোকৰ নিচিনা ডাঙৰ নেতাসকলে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱক এৰি আহিছে এইটোতো এনেই এৰি অহা নাই নহয় এনে পাকু খেলাৰ কাৰণে কিবা লুকা পাকু খেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউপিপিএলত সোমোৱা নাই তেওঁলোকৰ কিবা ভাল উদ্দেশ্য আছে এই অঞ্চলটো উন্নতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা এটা সপোন দেখা পাইছে যাৰ কাৰণে ইউপিপিএলত জইন কৰিছে আমিতো একো প্ৰত্যাহ্বান বুলি ভাবি লোৱা নাই আজি দিনটোত আমি যেটো ধৰণৰ মানে বিপিএফৰ যিমান মানে নেতাসকল আছে এই নেতাসকল আৰু এই ৰাইজসকলে অলৰেডি ইউপিপিএলত কমপ্লিটলি জইন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মানে বিটিচিৰ প্ৰাক্তন চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দেৱৰ আজি দিনটো অকলশৰীয়া হৈছে গতিকে দুটাত এটা হৈছেই প্ৰায় গতিকে আমাৰ কাৰণে কোনো শক্তিশালী দল নাই বুলি ক'লেও বেছি ভুল নহয় আমি মোটামুটি 35টা পাম আৰামছে কোনে পাব 26টা হাগ্ৰামাটো কেনেকৈ পাব হাগ্ৰামা আজি এটা সমষ্টি জিকাৰ কাৰণে কোনো অংকই নাই এটা সমষ্টিও নাই গতিকে তেখেতে কোৱাটো মিছা কথা তেখেতে বিভিন্ন এজন ৰাজনীতিবিদে হাগ্ৰামা চাওক আজি দিনটোত একেবাৰে ৰাস্তা নাই বেচৰা কি কম কি নকম মই নিজে ধনঞ্জয় বসুমতাৰী এমচিএলএ খেলি থকা অৱস্থাত এমচিএলএ জিকাৰ পাছত কালি চৰকাৰ হ'ব আপুনি 2 দিন বাদ চাওক 2 দিন পাছতে আকৌ চৰকাৰ গঠন হ'ব 3 মাহ পিছত চৰকাৰ গঠন হ'ব 2 বছৰ পিছত হ'ব 3 বছৰৰ পিছত হ'ব আজি 4 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তেখেতে চৰকাৰৰ আনিব নোৱাৰিলে গতিকে আজি দিনটো তেখেতে দিশা চাৰা এইটো কাৰণে আবল তাবল বকি আছে কিন্তু ক'ত থাকক আৰু কি ক'ৰবাত ক্ৰেচাৰত বহি থাকক ক'ৰবাত ৰিজৰ্টত বহি থাকক কিন্তু ইউপিপিএলৰ দুৱাৰ খোলা আছে নাই হাগ্ৰামাৰ বাবে আছে আমি আজি দিনটো যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দেৱে যি হৈছে আমি বিটিসি উন্নত কৰাৰ কাৰণে আমি এক শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰাৰ কাৰণে তেখেতে যদি বিপিএফ বাদ দি পেলাই আমাৰ ইউপিপিএল যোগদান কৰে আমি সেইটো পিছৰ কথা আমাৰ হাইকমাণ্ড আছে হাইকমাণ্ডে ডিচিশ্যন দিব নিশ্চয় দিম ঠিক আছে